Cristina, sisplau, em pots parlar de la teva família en castellà? Sí. Me llamo Cristina. Tengo un padre y una madre. Se llaman Guapín y Xiaoping. Tengo un hermano, se llama Luis, tiene 10 años. Y mi padre es camarero. Mi madre es cajera. Mi hermano estudia a la escuela y yo estudio al instituto Torras y Valles. Finish. Finish. Please, can you repeat in English, please? Yes. My name is Cristina. I'm from China. My father is Guaping. My mother is Xiaoping. My brother is Luis. My name is Cristina. I learn in school Torres y Valles. Thank you very much, Cristina. You're welcome.